Apex News, India, Northeast. Kublai pibro kani gede ke Apex News India ki khobor pun puli di piba koridor marbo. Tu ini phai shwa shikimat ki bakongsan. Ki khobor ki babnya. Kaying bishar pajba bahakli du hakasngi palai kala hukum bayak University Grant Commission's Promotion of Equity in Higher Education Institution Regulations arhajar arpunrio badai panpen sange no yaki kendon jong katanat trekam. Kaying bishar bahakli du kala panpau yaka jing sngo artatien kabajur halor ki kendon kibala sya kantai bakilong kiba penyapher yaka kerdan bakelum. Kaying bisyakon niki an kilapau baka jingya i baningkong bat kabajliu. Ka umentri rang ba Narendra Modi hakasngi palai ban bishar banya yaka jingya chakmar jong kajala batan pan jing kershan ne jingya rab naka sarkar padeng. Hadin ka jingya kendu ne ka jingya lang jong umentri rang ba ulaong baka te ka jingya kren kala aila dia u ban pelle jingmot yaka jingya chakmar jong kajala Meghalaya hakine ki hinrio hadu prasnam balalen. Usang ma ula ai jing tep sha umendri rang ba du halor ka jingkio ha ki jingte ka kot ka khya ka pule puthi ka jing roi ha ka yo ka kot bad ha ka jingkio ha ka imlang salang. Ula pen paru yaki jing e bakongsan bad IT yaki jing terwa haswa ki jing ai jing mot jong ka platingka ka sarkar padeng bad ka finance commission. Umentri rang ba ka jela ukong rat ki sangma ula pediang sobha yaka jing IT bapura yaka dosir jong ka Meghalaya's Living Root Bridge Shaka UNESCO da ka baong baka ni ka day kapor ka bakongsan na kabenta ka jela. Ulaong baka jing penbana kerteng ka pin itu yaki jing nang jing start batanrai jong ki jat benreu Khasi bat jantiang ki balarim da ki spasnam bat ka bo yaki pateng bakarpang jong ka Meghalaya ha ka map jong ka perthai. Friends, as you are all aware, the Jinkinjari or the Living Root Bridge has been sent as the official nomination of the Government of India for the UNESCO World Heritage Site. I take this opportunity to thank the Honorable Prime Minister as well as the Honorable Minister for Culture for considering our nomination. Thank you. Kajing kamding kabakraw kalasdang ha Ziko Valley kabala sa priang menta sya ulum bahetam ha kajila Manipur. Umaun esi bat kadang beteng ban pelu klem syam lala bante lakam hadu kasngi balai lenter. Kibenta jong ka klaw ki bahe bah kila ujor no. Habala penmi ya kajing ma kabakraw ya ki mariang ki ba red pai jong kathan. Kikinhon samla bat kinong shong shnong. Kidang ya kun persya ya kajing pulu Henry kajing he jong kading kalapan long ya kajing pensange kabae hadu kata. Ulat ka jela Manipur ulapin tikena ban pinpoy ya kikinhun pelibding jong ka NDRF bat kikinhun pelibding jong ka jela. Ringkan bat kajing kersyan bala kemi lenti na kalingsun. Kibor penyat kilakin tu ya kinong shong shnong ba kinjingay na kijaka bala shakta ha kajing pluding. Nagaland. Nagaland taal niya. This is Nagaland guest house. Ito ki na Nagaland dai po din eh. Tatpade ashum da yora ni sa. Chaka ni. Nate. Moidu ashida shu yora na. Haka jingja ka bapins ear laong bakinong kersyan bala keno jong ka Trinamul Congress kilapan mi ya ka jing berngam penyap ya uwe u election commissioner halor ka special intensive revision ya ki thop kerteng jong kinong thap vote ha West Bengal ne ka kam balapan mi ya ka jing sngokya ka bajur bha
halor ka jingsngan jong ki bor sanchar riti sanchar hakapor bapanlong ye ka election করে দেবো সারার বেটাকে খুব বেটা বড় বড় ডায়লগ মারছে বেটা দেশ কাজের কাজ কিছু করছে না সারা কাজ রোজগার নেই কোনো আমদানি নেই কিছু নেই সব মানুষ দেনায় পড়ে আছে মেহঙ্গাই এত বেড়ে যাচ্ছে যে কাজ সেটা করছে না সালা এসআইএন নিয়ে পেরেশান করছে মানুষকে তাকে ওই বাংলাদেশের মতো যেটা ছুটিয়ে মেরেছে তাকেও ছুটিয়ে মারবো অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী আর নির্বাচন কমিশনকে সবকে মারবো ছুটিয়ে বেটা পুরো কান লাল করে দেবো তাম মুসলিমকে বলছি যে আপনারা জাগ্রত হোক আপনারা জাগ্রত আর রয়ে গেল যা আমাদের অস্তিত্বকে যদি বাঁচাতে গিয়ে আমাদের পান্ডুয়ায় বৃহত্তর আন্দোলন করতে হয় তাহলে আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে নামবো পান্ডুয়ায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যাতে আর কোনো জনসাধারণের হ্যারাসমেন্ট হয় আমাদের এসআইআর নিয়ে যাতে কোনো জায়গায় ছুটতে না হয় অবশ্যই সরকারকে বলবো প্রশাসনকে বলবো এবং যারা আছে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে তারা যেন এটাকে সুষ্ঠুভাবে করে নাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন যেতে এই জনগণ বাধ্য হবে একদম বাধ্য 100% Umintri Rangba Kajala Assam Uhimanta Biswa Sarma Ulakentu Yaka PWD contractor Banshim Banta Hakmat E Bantungkam Yakinong Treshnong Om Banwanra Yaki Labor Nashabar Ki District Habakren Shakinong Thok Bor Guwahati Usarma Ula Ai Nuksa Yaki Project Punroy Kibahe Kibala Pendam Dakinong Trey Trairi Batong Baka Sorkar Katmu Ban Pintikna Yaka Yoka Kodjong Kajaj Benrio Assam Ringkat Bat Karoy Kapar বগীবিলৰ দলংখন দেখে বগীবিলৰ দলংখনৰ 100% ওয়ার্কার আমাৰ মিসিং লৰা ছোৱালী আছে কিন্তু মাজত এটা পৰিবেশ আহি গৈছিল যে অসমীয়া এই কথাবোৰ চিন্তা কৰা বাদ দি দিছে এতিয়া লাহে লাহে আকৌ সেই পৰিবেশটো আমি উভতাই আনিব খুজিছো জাগিৰোডত যি সেমি কন্ডাক্টৰ উদ্যোগ হৈ আছে তাতে বহুত অসমীয়া লেবাৰে কাম কৰি আছে বহুত লেবাৰ উভতি আহিছে গতিকে মোৰ এটা লক্ষ্য আছিল যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগে লগে জাতিটোৰ অৰ্থনৈতিক মেৰুদণ্ডও সুদৃঢ় কৰা সেই কাৰণে কেমেৰাৰ সন্মুখত নহয় কেমেৰাৰ পৰা দূৰত যোৱা 1.5 মাহ আগতে মই পিডব্লিউডিৰ সকলো কন্ট্ৰাক্টৰক মাতি আনিছিলোঁ যে আপোনালোকে লাহে লাহে পৰিৱেশটো সলনি কৰক নহলে মাজুলীত কাম এটা কৰিবৰ কাৰণেও ধুবুৰীৰ পৰা লেবাৰ লৈ যায় মাজুলীৰ স্থানীয় লৰাই সুযোগ পাব লাগে বুজাব লাগে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে এই দিশবিলাকতো আমি ডেফিনেটলি চকু দি আছো আৰু যিমানটো পাৰে বা পৰা যায় আমি ডেফিনেটলি কৰিব চেষ্টা কৰি আছো এই ব্ৰিজখন তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ Kijingkren Badangshen Jong Umintri Rangba Kajala Assam Uhimanta Biswa Sarma Hakibayade Baki Muslim Mia Halor Jingpen Kala Yaka Thup Nong Thavwood Kilapin Mi Yaka Jingkeno Kibajur Hasan Perthai Kiseng Persha Kilakeno Baka Jing Senchar Jong Ka BJP Kathmu Yaka Way Ka Jaj Benrio Shwa Ke election Shaka Ying Dorbar Thawan Kadba Ka Jingpen Kala Karka Yaki Thup Nong Thavwood Kadang yai beteng hakaleng ka jela hapadeng ka jingjor jong ka jingya kanat hakasan himasima ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব আমিতো কৈয়ে আছো আমিতো লুকুৱা নাই লুকাইছো নেকি আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে অমুক এটা নোটিছ গৈ গ'ল অমুক হৈ গ'ল এতিয়া ময়ে সবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক কষ্ট নিদিলে যোৱাকালি মই চাই আহিছো দুলিয়াজানো গৈ পালেগৈ কালি মই চাই আহিছো দুলিয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ হয় না বিমল কালি কৈ আছিলে গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব একদম সুনামি কৰি থাকিব খালি সুনামি ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত হ'ব সুনামি ইয়াত হ'ব ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত পাব আৰে মই ক'লো নহয় 50খন আসন অসমৰ নে পাকিস্তানৰ আসনটোতো ক'ৰ হ'ব লাগিব নহয় তেওঁক 1 মিনিটত বহি 50খন আসনৰ নাম সুধিবচোন যে এটা কুইজ কৰো 50 আসনৰ নাম 2 মিনিটত গাই দিয়ক মোক সোধক মইতো কৈ দিম মাৰ্ঘেৰিটা ডিগবৈ ডুমডুমা খদিয়া তিনচুকীয়া মাকুম লাহুৱাল মইতো এনেকে গাই যাম তেওঁ গাব পাৰিব আপোনালোকে নুসুধে তেওঁক 50খন সিটৰ নাম কাগজ নুচুৱাকৈ ক'ব দিব যে অসমৰ 50টা সিটৰ নাম এখেতে কাগজ নুচুৱাকৈ ক'ব লাগে মই মানি যাম যোৰহাটৰে 10টা সিটৰ নাম কাগজ নুচুৱাকৈ ক'ব পাৰে নেকি মোৰ ডাউট আছে গতিকে জিকাৰ কথাটো বহুত পিছত আহিব
মই ক'লো নামনি অসমত ফিনিছ লাইন হ'ব পাৰে, তাত তেওঁৰ জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক আছে, গতিকে মেয়াৰ ইলেকশ্যনটো তেওঁ জিকিব, সেইটোতো ফিনিছ নহয়, ফিনিছৰ ওপৰতো কিবা লাইন আছে নেকি, সেইটো পাবই তেওঁলোক। কংগ্ৰেছ সৰাসৰ মিয়া পাৰ্টি, এতিয়া মোকে ভয় খুৱাব কৈছে, ৰাতি 12টাত গৈছে অফিচত, মইতো কৈছো 2টাতো যাব লাগে, আৰু অফিচাৰবিলাকে ৰাতি 2-3টালৈকে কাম কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে যদি পাৰে। গতিকে ইয়াত লাজ কৰিবলগীয়া কি কথা আছে? আমাৰ দৰে যদি যুঁজিলেহেঁতেন মিয়াৰ লগত, অসমখনৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা নহ'লেহেঁতেন, আগতে যদি যুঁজিলে, কংগ্ৰেছে নুযুঁজিলে বুলি সেনেকুৱা হ'ল। Haka jingja ka bapenni ya ka jingdu nong ka bakrau ya ki jingya di haka liang ka yo ka kot habdeng ka India bat ka Bangladesh. Ka jing sinchar ba shipor jong ka Bangladesh kalaweng no ya ka project Indian Economic Zone ka balakot sya ka khandai spa anriu phau kulur Hamir Sarai ha Chittagong. Ya ka jaka ka balabu kerpang menshwa na ka benta ki company India menta layat hu ba on pendon kam na ka benta benshna ya ki tiar ya dari kabapen i ya ka jing kala ka bakrau na ka jing ya trailang ha ka yo ka kot sya ka jing penlong shipai. Bangladesh's interim government led by Mohammed Yunus has cancelled the proposed Indian Economic Zone at Mirsarai in Chittagong, a project where India-linked investment of around 960 crore rupees was expected. Nearly 1,000 acres have been earmarked for Indian companies to set up factories, with major investors like Tata and Adani anticipated to participate. Dhaka has now reportedly decided that the same land will instead be used for manufacturing tank shells and ammunition. The decision marks a major reversal of economic cooperation plans and a significant setback for Indian industrial investment in Bangladesh. Kasawiti Bora, kanong yele kay boxer ba paunam jong kapertay, kabaday na Haryana. Kalangat haka jinkren hadien balakano, bakalabred yaki bilor kiat, hakaway kasurok ha Almora, Uttarakhand. Haba kinong shongshnong kila kerpat yaka ban bread bha yaki bilor. Kala keno ba kala thombor ya uwe na kinong shongshnong. Kipulit kidang wat banya halor kani kakam. Kaying bishar bakraw Supreme Court kalaminjur ban examine ya ki Brahmin bakala la ne em ban shakhen kum ka political backward na kabenta ban yo kerpang ya ki shuki panchayat. Kaying bishar balayalam da Justice Surya Khan laong baki political backward classes bonsien kimi na ka emlang salang socially but pule puti educational backward classes henry labin ram baya kani ka kam kadai ka hok ban bishar banya. Badar gitu ikubor nila poy siya kabakut tahado mengenai siyambiyang kublay shibun. Apex News, India, Northeast.